Sonong suabon sonong hari Sabat kumadati din sanan atau kapokoti lembus at iswangot pelajaran penambarasan nak suabon baino kanau misi sa tokod iswang sambayan. Pinorohingan sundu iswang kerajaan sorga kasuabon na baino si kawi haitu kasiwat kasari dot ay kapagyampay maya dot panambarasan na boros-boros no kasuabon na baino palagasan na day boros-boros no di dot kayempod iginaw dahay gisamba irinay kanu mamusus dahay ang papansamok dahay popohondom kasari dahay kumadya. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Maborsa ko dot sanong kasuabon, sanong hari Sabat kumadati din sanan. Kain sawat kasari ot rarayaw dati kumakinorohingan mantadnod panghakan di siyo kanu toko dot katilambus kasari maya do kay sisan dot sumambayang iti. Miagalid dit nakatangkus-tangkus di timpu do bay no nga hari Sabat di bay no ki. Kamayon dot ako ni ko harot ararahon ko paya dati tibo. Dan patut tebay na nagidad araraw ko paya tokotid. Sumodiat tumaguang iti ay kabaktian da Sabat to bay no. Di na pa'y kasuabon bay no nga nakapagyampay tokod oruhay iswangot kabaktian dot bahasa Melayu nga anaruh day pelajaran ku diti no tapat kapiyo nga iti nakanta dusun iti nakanta dusunat ay panuhuan da kinorohingan iti to sayra na pod kaimpunay kabaktian idi rinumikotot ay gangguan tantarugukan ko terpaksad ino pa'y pelajaran nga numan ini bay hanaruhi mo ti dari lebih kurangit 30 menit. Iti nakanta dusunat ay panuhuan da minamangon hiti ko na yan do kanto siya. Kasuabon na po bay na tulo na po panambarasan dati nga manakaw. Harati boros-borosot ay nuridi. Ikapihagal nga akon ko iri ko mo yun. Miyagal ko mo ito ka na pod hilod. Panuangan da tumaw. Station minyak. AIR kano po nga waig dagyari nga milo hikaw mo yun dat udara kadi den nanggiris air waig nga iswang nga boros sa suway boros sa nanggiris kamo yun po nga itangus po yung kanigi kadaud iti boros dati nga sayra na pod man nandat tulun borosad pigi manakaw kanga miyagalidit ngay panakaw yun di mo nuhumay panakaw kamo yun pigi manakaw nga kamo yun na padatid manakaw nga mancuri nga iswang pabor sa swayam hinggo ngayon no ka pigi manakaw iswang pelajaran dati kasawabon bay no imbulayan dati ot ay hari nang kud ila na pamanakaw nga nasilid isuot kapagalan ko pingkuro. May dati ukabay iswang nga 2 Petrus buk 3. Tino pa nga karait dot tadaw kinorohingan. Hari Tuhan. Hali piadot nombalan na datid nawayaan iti nga orohyan ko dot asugot kago
hingga hareuneun pahi wagu da imbulayan dati sera det indalaneun kagu dati ile boros-boros kinorohingan. Tempinai-tempinai di kalisihan itina surat di kedua inuman ku pasurat do kumado kayu isuangget kedua hasinuratan iti nga monoto sakuda menampasi dot keretian di poin tepot maya dot kepemuhandaman moid iyo kau nu pengakoh sorrow dot boros-boros dina kapaguluh dina Columbus di nabi-nabi om kohondom konogi do boros sakinorohingan gampang masih di pinaporikot pinawaya mantade rasul-rasul kumado kayo. Ina pohit kapagulud patut to ilaan do kayo dot timpu-timpu do kalimpupuson nga mintalang numatindatit pangejek miampaid panama-tama diolo hingga diolo na padinga tulun-tulun dit paimpasi tumanu do korohian diolo. Boros sa padiolo hingga na di batas sa korikatanid ni mantad padi kokihan dahay nangapatay na nga iolo nga miagali kasari di timpunon mantad da padit kinapamansayan ng gisamdendom ay sa ikasimbanon. Om iolo na padi nga tumumod amin singilo, among ilo. Mantad ko boros sa kinorohingan iti na papamagunan nga haro mantad dilaid. Om iti na pamagunan nga taden na pa nga mantad da waig. Waig. Om iti mantad da waig iti na padit pamagunan dit nakapagulo nga numan pugaso, punso, numan punso mantad dat luyod nga mantad dagi boros. Om iti napatawan ng pamagunan dodondo nga nagompi mantad da tapuy. Om no kopi montokot tadaw panghakiman om nogi kapamunsahan di tulun-tulun fasik. Nga tampinay-tampinay ku di kalisihan iti napati sa itihom ada kau miloh dot kada da kau may lihuay. Itaguangan na pakinarahingan sanga daw na po nga miagalot 1,000 taon. Om 1,000 taon miagalot sanga daw. Kinarahingan na po tidak lalai menepati janji daw. Hali piad hara tulun dat mamusarod. Ait iso ot kalalayan nga sabar isyo kumado kayo. Kakuaan na po nga manuisyo o insanan na po kadadad harohit o punso. Suway ko o insanan na patulun nga gumuli om tumobat. Haro iso borosot ay miagalid di kagaya ta ginaw ko kaswabon do bayno. Ilohodid ayat 8. Nga tampinay-tampinay ku di kalisihan iti napati sa iti nga amu do kayo milod manlihuay. No kadilo, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Hingga da itaguangan da kinarahingan sanga daw no po miagal 1,000 taon. Om 1,000 taon miagal sanga daw. Ino po inoratian dati dat right kahilo nga tumanud da panubuatan satu hari Tuhan 1,000 tahun datulun. Yudirik 1,000 tahun datulun nga sanga daw no dang kinarahingan ka. Nga iyon lo tukop yun lo. Mimbulay mo ti dohot ay.
tepat tu kopiyad miyagal ilo-ilo ka. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nunu gia kamu nilot sama seperti, sama juga kalau sama juga kok sama dengan, sama seperti, iringai turi. Kita kuno pula ayat nga iyo di mimbulahit isuang ginawod. Iyo ti nabagati tulun wo haharan na po bohiton gi. Mimbulahin ni isuang ginawod. Ay, otapo ti madi kapiyad. Nga miyagalo di nailanto ko lagi. 1 tahun. 1 taon na po nga. Ay siyo. Sanga daw na po nga 1000 tahun. Iyo di kardigi. 1000 tahun sanga daw. Nga hiti na po di nga sama seperti o kontegi ako miyagal. Ikaw purimanan tu kaya kamu nilo ko angka kapiyo inumbur. Miyagal dati gi. Ato ko na po kapag yung pahit insan kaswabon ay sa siaran na maadad ay sa line ka ay sa lotirik tay ko na koloboy nga ino pa ikapurimanan dati nga no kadati mo ipopenta lang. Miyagalidit sanga daw to kan dagid kapag yung pay nga miyagalidi sa minggu na kapurimanano ka. Yadigi. Sa kirad misinta-sinta sansadop nagid nakapiramut nga miyagalidit sa minggu nakapiramut ka. Nga amo iman at tapat kapiyo. Itu imito. Jadi hari na kudit ilo na pwede kamandat 1 hari sama seperti 1000 tahun nga. Iyo di tu di kapiyari ko iso nohot iborosot gambaran na to mod kantolot tilo ko pingkuran tilo gi. Miyagal di opurimanan to ko boit. Sanga daw ato ko kapag yampay nga ay miyagal di sa minggu no kapurimanan dat ato ko no kapag yampay iswang dat kiki aro ko swabo no ka. Iyo di tu di kamu yan nilo ko monopot kapiyad 1 sama dengan 1000. Ay ukada ni dati lo kago ay miyagalidit iso kagayati ginawa ki. Ba. Ayat kasiyam na pala nga haro timpu-timpu iyati kadaw nga mingki kinorohingan. Mangatur to ko didong kinorohingan na timpu mo. Gisambot mantad ko ato ko kandad hirin na tumangkid to ko sumimpang. Kana pod hilo nga kinorohingan na po tidak lalai menepati janjinya. Halipiad haro tulundot memusaraw da irin na po nga kalalayan kinorohingan. Nga sabari siya kumadati tu manusiod aiso da tulundot punso. Nga nukad hilo suway ko o insanan na pada tulun nga gumuli bertobat. Doho na po hadot ay karotion, pengertian, right ko ilo ay kanta kanilo, nga itinopot tulundot mo borosot ay di anda dan mantad po di laid ka. Nga ina pa itulun na miya galidihom. Haro na ginawod did
manto kad it miagal dati timpo bayno lagi. Pasondotan na pod miagal dati lah. Haro ginaunod amoy sambayang. Nga mogihum kono ralandot moydot iya na po nga kapagidu mantad dahiri tinimongan idi nga it ay soot nurid di. Okon ko papakitad iya a kasala. Miagal di dilo mo. Kiginawa ko nad amoy sambayang nga mandad ko pod haro kanta kandit milohin da momonsed iya na pa nga ako ngay kasambayang. Nga haro na maginaunod amoy. Labi kurang iya dihila kaboboyuhan nila tangulon. Ila na patulon dat moborosat mantad pa dilayd mandadandadandad itaki ku intaluh na kapamuakiyay ay kasari doho na papangintanganom ila na patulon da miagal ilo nga tapat po kapiham ay siya mandad ay okon ikaw mo na pati siya magandad it makipipiyo nam haro kaiso nga akon makamono pati ginamo. Jadi sayra na pundad kandad nga mandad pakagud ralan dot sumaliwan di pagandadan daw. Sakira na pod iyati ato ko na da kaupo da mo'y sambayang nga ato ko mo'y sambayang nga it modosi ita kay borosan dat ay naman kudi ko mo'y ka. Mantadidi mandad to kadid haro paunayan haro pawayaan dat ako ngay kasambayang. Lebih kurang iya diri bo. Jadi sekira na pod ipagilitan dati harohit mandadandadet kasiwatandet moyd anendo yaw milom mo'y sambayang tumaubat to kono. Tumaubat to kono kama. Gumo mo tigaralan idid magandad kono pod supaya ako ko ngay kasambayang. Ako ro iri. Ako ro indohit paunayan nud ako ngay kasambayang. Rumah samo hiti mimpuno mo ti rumah sam hiti. Ilo rasam nga silihi datid isoot ay paunayan isaralandat amoy sambayang. Iya nakarasam gya di baynam ako di nakongoy ka. Mantad ko kinapisimbar-simbaran ko pingami pendapat do kayo di kuo iri no di pinaunayan nud amoy sambayang. Gisam dondo nga ako no di may sambayang di. Nga tapot piyam haro na ginaunod arum ikati di bo. Haro na day ginaunod amoy. Nga mandadandad dilot ay harohot pawayaan da amongoy. Santiasa mandadandad. Jadi kada dati uwan sayad itinupot ay tumangkiad, tumangkid, sumimpang mantadet kinarahingan nga iso ipagandadan. Kada dati silihot iso pagandadan. Kada to kono omitilot ay tulun-tulun dat hinggoh no dihit batas sidi rumi kata kinarahingan ka. Ino pa'y boros tuhot tamya galilo nga papakitod ino pa hipagandadan no di nga it borosan datid mandad do tomod. Okon ko monopot to magandad. Imo kipipiyo no. Gumo imo tigay megalidigi. Megalodondo. Mungkin dahil na ko harati pemilihan pegawai-pegawai gereja. Jadi bayno na po nga tahun na po bayno nga iya ketua gereja. Kan talang di keputusan pemilihan pegawai gereja nga okon di ko iya ano pilih det ketua gereja untuk 2022. Nunusuang ginauno. Atood, puji Tuhan nga haro himahit. Haro himiagal tibo.
intan kum hinggono torikot nu ka. Jadi saira nepod harohi boros nu intan kum hinggono orikot ti sio ka. Nga mandadandad ko di andadon nu sio hinggono korikoton. Nga paintanud kay madaw. Nga ino pay tamodon nu nga akon ko ay paingampay ko domuhup. Nga paingampay ko mandad ko paingkukuro kasunsudon di siyo. Dit sinumoli dia sebagai ketua gereja. Hari itu di. Jadi ilo nepot tulun-tulun mo borosot ay hinggo na di batos korikatan laid na di magandad nga kaboboyuhan na pa ditulun di nga miagal di komon dati diteno. It manutano di siyo nga tamodon na po nga mintong go korotuon okon ko it koing kokoton dit sinumoli. Okay? Bah, ay kanta sumapo ko pilo wo. Manda di larasamilad o pupusanto ko. Ayat kahopod. Nga hari Tuhan korikot motim miagal ko manakaw. Antakan no podim iti tawan nga tumalib miampay dot karangahan di koronob. Om sontob no pohdot ay kaboboyuhan no pamagunan nga opunso. Mantad ko sindabutapuy. Om iti pamagunan om nagi nuno pay hitid sa ibaw nga no kadhilo akan hilang lenyap. Nununang kudihot ay papatangkiad mamugas mamunso naritan na padhilo nga nyala api neraka kadati. Om ilo nohot berita baik ket muntok dati topot kepiyo. Tu ansanan na pandalot unsur-unsur dosa pamagunan nga apunso. Nga iso na pakaguhit ay naritanda hiti nga ilo kamoyon dot manakaw. Pigi manakaw. Manakaw. Pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Mentok na pada kayuhom hari iso o imbulayan dahiti. Hari nangku dot iati na po nga milod mongin sikap do korikatan dot Yesus kumindua. Irita sarud imbulayan ki. Kumbala kumatid insan dot sekolah sabat. Nga ino po'y perbincangan antakan di hom korikatan na kumindua. Ino po'y kaubasanan dati dot ay inorotian dati nga miloh tokod menginsikap pokorikatan do kinorohingan ka. Miagalod di. Om iso na paralan dati menginsikap pokorikatan kinorohingan nga muhup tokod tit penginjilan. Muhup tokod ti pelayanan. Iri. Iso oralan menginsikap korikatan kinorohingan. Om iyo dini norotian dati. Nga mimbulay. Iti nahi mo nuridi mengurias begati boh. Meningkau. Iti ni meningkau ay haret timput-timput iho na po nga didohod osorow la. Miagali dit iyo di ata kayo milod manginsikapid di. Apa yung kuramarik eh. Milo kamo. Sakira na po milo iso na paralandit
Kamoyan dati manginsikap nga muhup taketit pelayanan ge, sakira milo. Nga borosan datid milo kadaw nga boleh jadi na gi, nakuro. Kano pa dilo tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Karikatan no pakinarahingan miaga ti manakaw. Ato kanilanam sangira ge. Kamuan pa nga milo borosan dat milo datid insikapan, milo nagi borosan dat milo. Tu sekiranya pemilad insikapan nga boros gadid dan Injil kerajaan akan disebarkan ke seluruh dunia orikot na gindo ka. Jadi saya na pod oritan dat jadi nga yo di miloh tokod insikapan. Sikapon na dati popasibar iti pemagunan. Ti boros kinarahingan oruhay no korikotan kinarahingan. Datumano di ayat. Nga intangan to kana kagud hilom. Sekiranya intangan to kala ayat hadid kaswabon bayna 2 Petrus 3 ayat 9 nga manu daisiod o insanan no patulun ay so dahit o punso suhay ko insanan no patulun nga gumuli tumaubat. Kumoiso milo datid insikapan pasibaron ti boros kinarahingan paimpuli pamagunan. Oruhay korikoton kinarahingan. Nga ilo na padi kagu hadid ayat kumasiam nga manu kinarahingan dat iti na padatulun nga gumuli tumaubat. Sayra na podid mandadat gumuli tumaubat tok sayra di korikotan kinarahingan ge. Iyati nga apo nakataubat. Tumaubat tagiti kaswabon na bay no. Taubat tokod kaswabon na bay no. Kamano pa di nga miagali di milo dati pasikapon nga mandada pa dilo kamano tumaubat ingkaka to kono sangkuro did. Mandada tumaubat nga itulon. Nga intangan to kono pohot sejarah dat ay timpu da kinarahingan ay mandadat kataubat nga itulon. Pinaluyo diti pamagunan ay minandadat tumaubat nga itangawlon. Bahkan mungkin ipansuang kahirid bahtera inu karuhang tanganak imo nangiwan ay lanam nakataubat nga ilod di. Nga nakasuang pa to diri. Sodom dan Gomora ay minandad do nakataubat. Karikot na pa itimpu numan na di punso. Jadi isuanggot kakitanan dati miagal iyati kadaw nga ako'y montok ko padahom ako'y papasala da milo tako papasikap pakarikatan kinarahingan. Isay no kay lad milo kamo gi. Sa kiram milo sukurlah. Nga inapahit ay ilan dati nga nukadhilo tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ay so no koylo. Sayra. Kamano pa di nga kinarahingan na pom hara di siya timpu sendiri. Pasikapon dati ay sa masalah. Ay soot mangantob dati dot muhupot papasibar iti boros kinarahingan. Ay so. Nga ilo na po timpu karikatan da kinarahingan ato ko koylo. Naborso iti karikatan na po siyahom miagal manakaw. Tu iti na po manakaw nga ay lanom sangira rumikot. Suway po nun. Hara tulun da hiti kam nakuro. Moya ko da panakaw pingka hari bulan kana po hom. Suway na dit iga di dan piramli di manakaw dit di. Nga inapahit may dati patilambusa pakagulot ayat mantadi di sekira na pod ay opun sa hilad miya galilo apatut to dadi nga songkuro dadi hot
kasatia dakaud iswang kaposion. Yo kayuh nahit manda dan dadem mongin sikap pokorikatan kinorohingan. Intangay ita kalau ayat 12 ki. Paimpuna kud ayat 11 man ko po basawod bahasa Indonesia. Iti adit kokasup ko na kamuyan ko. Jadi jika segala sesuatu itu akan lenyap, akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Intangan pula ayat 12 nga, yaitu kamu miagalidit it napanganak ani Petrus minoboros. Okoni ko it popo okon kay menyatakan nga miagalidit yo kayuh no da kapiyo ka. Lebih kurang tiyo di. Sekiranya pod miagalidi iko kitanan dat pengkukuran angkud opunso songkuroh dadi ko suci do kayud iswang do koposion iyo kayu no mandadandad omongin sikap do korikatan kinorohingan. Miagalidit ko iko kasupo kamuyan kuhoy gi. Komono pala nga miagalidit napanganakan ni siya mo boros sila tongol no ba. Yung ino na dad iyo kau no da kapihit mandada mumbal mongin sikap pokorikatan kinorohingan kasyo. Antakan na padim itinapatawan akan binasa mantad ketapu yang unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyalanya. Nga miagali batas daw iati na pemandad tokod pemagunan dawago hingga dihiri na nga ay okito ay lani kebenaran. Pengkuro diti. Mongin sikap tokod dia titid karikatan kinorohingan kamu. Sekiranya pod sumilih tokod it ain tutunan nga haraduralan kumoiso momonsay kod ibobos sa tasonong irine momonsay iati na po nga atutunan na tulun. Onuan ko nundod pangkat-pangkat iya nandahi datu it darjah ngay mantadi ko sonongon mo. Komun na po di nga iati na po dito it ay soot milo popo paintalangan na kasanongon nga ato ko di kano di. Sekira na po mantad ko iya na po nga gumusumbangan onuan kadid anugurad sebagai dato di ETO. Pengkura to kadia titik kunsi kangay di ay say di milo pasumbangan haroho oluyudan 10,000 kampit beras takon. Mantadi di iya na padi nga nanuan kadid ay kebesaran darjah kinabalu potoy ko datu potoy ko nga itinapadi kunsi kangom nudi homan nudi himilod pauhupan dahiri. Intangan na po dati dahitihom ay okito toko dot nunuh na po hit harad hiti pamagunan nga tumalib no mati tapot kapiyo. Okon na ko noray tandat okon na ko ihitid tindal iti tana ilo piah ditawan nga tutudani ka. To komoy no podi nga ay so no olu. Ayay no boh. Ayay no. Mantadi dihom paingkuroh dadit ay komoy no po nga iati kadaw nga ayay na dadi hot. Ginawo ayay na tomodon dati dot ay pupuindalan dot
panuhuan da kinorohingan. Rano po bohiton to kolod dapot kapio bo. Ih, om ino po'y pagangatan kapio dahil itong Pinay nga mantadi di kampinayan ko ngay di kalisihan. Miyampay dot dadamot ta maganda to kad insanan iti iyati no po nga apatut to monotos. Moy dot amu to kada ada patanda haro bohiton. Da ito guangan daw. Ay so no da bohiton. Tuk iyolo no pohom akun kala akun iho lah. Tu susah to kon natid ay sa bohiton. Haron na po bohiton dati. Nga ino pinoritan dahilom, kamu harus berusaha. Haro bohiton ko ay so, iyati no po nga, nakoponotos to ko no. Milo to ko mongin sikap ko, amu, nakoponotos to ko no. Muhup to kod iswanggat poposibar boros kinorohingan, aailanom pa yung kukurohoralan, no rikot potay ka amu, nga nakoponotos to ko no. Man no po dati boroso dot ino po hit ay pagandadan do kinorohingan kuma dati nga iso kasiwatan dati dot ay kanu do popotumboyo popotunu diti kamoyon dot keselamatan mentok dati tisom tiso. Om iri na dahi pinasurat di pananud do kinorohingan di nakatalib moid o insanan to kano pada kadaw nga kampay isuanggit pagangatan diolo. Harodiho iso o ay ikomondo pangunsub dahiti. Man pa dati intay timpunan nilat ayat dite no nga ino pa'y tanghulun ngay nga mandadandad hinggo no di batas sidid no nga kolohing no di ahay ibolyo dahay itokyon nangapatay no ngay hinggo no diri ka. Nga intangan to no padidho did ayat ka podom limo nga iso pagangatandot man no po dati borosod itinopot kasabaran na kinorohingan na rumikot nga iso kasiwatan mentok dati. Iyati na pati sebagai tulun nga haaran pa'y kapurmanan datid ato ko da kandad bo. Miyagal kami yung punto ko na pod ay popo on iti siaran nga kita ko dihilag group lah. Aokab ka. Nga ilo na polom sayra na pod kain talangiling isuanggot lebih kurang 1 menit mumbal ko sumuang ano po kasuanga mumbalot ko 2 menit. Lebih kurang iyo dihire. Ano po no kasuang piro-piro minitom haro no di masalah. Paingka nagitit pagandadan dati kumakinorohingan nga toko iho no pom ako da kandad diho lah. Tapot ko piyo. Sayra kawayad iso kantakan pumaguna kapurimanan ay sayra magadi ko piyo korikatan iti ka. Anod kasusahan muhot sayra korikatan. O gumu na karaja asibuk ay sayra korikatan. Tu ginaw to kono po mahar kondarangan dot pinatabilang kinorohingan kumadatid ipamagunan dawago. Nga may na dati anwa iti kasiwatan dot pinataha ko kinorohingan do iso ot ay ralandat mogihum mongilo hinggohi apatut dati do pondaron. Moid sayra na po karikatan da kinorohingan nga iyati ni tulun-tulun dit nakaguli ngay iyati ni tulun-tulun dit nakataubat. Dot mandadanda di karikatan da kinorohingan kumindo. Jadi Pinay pigi manakaw tokot ti iyati ni tulun-tulun da sayrat uhatan dat
gimana kau? I will go. Gumuli toko bertobat gumhirat toko kagu kumakin rohingan. Sekira hari ginau datid mandadanda dahar kasiwatan har horalan har paunayan patumpalihan datumongkiad mantadet kaisisan boros kinorohingan om iti kaswabon da bayno isa kasiwatan dati det batalon batalon ku pemadil tujuan kulod ay kiginawad may sambayang batalon ku dilot temodon ku dalod ay mandadet maghihumbaralan paing kukurot tumangkiad mantadet katumbayaan. Haro na paginawa dati ti det minsan makinorohingan nga may to kono pagulio kagu hi tujuan dati kaswabon da baynon nakura nagi dito minsadu asanong nagi det minsamak nagi kumakinorohingan nunu na pay awayaan taguangon na po sakira iri awayaan dati taguangon dati tu iti no hit tulun-tulun dit mandadan dadit tadaw karikatan di Yesus sa kumendua. Miagalit pahilon ta kanala pelajaran do bayno kung sikaw kumad sa kadungay dati nagi ipagandadan dati ikalansanan dat nunu na pahi aruban dati nga may to kono parikoto ot ay kaimpohon da ginawa dati painsandi paingigit kasari to kumakinorohingan man to kono kaisiso o ginawa dat alahid ko o ruhay ko paingkukurohot karikatan da kinorohingan nga patilaw busto kono da magandan mandadandat kasari to ko do karikatan di siya. Maulang ngiti mo bisusuay patapurin mana Tawin mo latosing luha Kadakatong harusong lihon Harusong lihon no kitambang Yesus kasasarit korong ay so ko iwan sino Kadakatong Yesus lihon kano misisat takad iswang sambayang kinarahingan asundu iswang kerjaan sorga kaswabon da sabat diti insan pod on si kawihay tukan wihay minangalimos diti kaisisan da sumbayang kaswabon iswang kasalimbahan muro sa dusun hingga da minangimbulay kaguhed karait di karikatan no dokumento agumu nohot it kabalingkahan o kita dahay nintalangan dahay boleh jadi milo nagi harohot ipagilitan dahay iki ginawa da tumangkiad mantadit iman katumbayan dilo kumadia nga may hay anuay kasari dat sakadung gisambot santob na padiginawa di minsadu tumangkiad kumadia nga harada kagwi kagulian dilo isisa ginawa dahay monopot dat magandad di karikatan do dokumento dadamat ti Tuhan nga may hay anuay dat kuasa dat tumaguang iti pelayanan dat hingga na pakinenan dahay may iri na kadawhi kanud papagirat dahay papaisiso dahay dat rumikot minsamak kumadia tadaw do bayno hingga na pa kain kakatan dahay maya dat perbaktian nga mayno berkatay ngari ahakan no yahay gisamo iri ni kanud manimban papaburo kago kapasin dahay da kapiantok di karohyan paingka nagi insanan makikinangon kasoban bayno nga kay sisa it berkat pantamangan lisinu gisambat iswang tindalanon kapasin diolo nga haro kasari it ay puhang no kumadilo da tikid-tikid
isuang na kapasyan delo. Ampunan na dosa-dosa dahay, tinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati, ikalansanan dot ay tadaw do bay no kano to kod mampad isuang na kabaktian. Hinggo to kono po, muntok do ko hit online pakasari, o sonong got tumano do kabaktian online. Muntok hit kano rumikat igereja, nga puji Tuhan tu kano to kakapagyampay kasarid. Isuang got kabaktian do bersemuka kadi do malayo. Isuang kasiwatan na kalimpupusan tinga rohiano ko pakagu dot ay mengimbulai dati dot main na dati pati lambusa iti pelayanan maya da pelayanan tindal pelayanan di udara alamaya nagi pelayanan dahil rahat teka hilawaig. Jadi muntak do kayo hit arahian dat manahakot panguhupan boleh kau do rumamut doho setakat tepod don doho muntak no pod pelayanan do iwaig nga miampai tujuan no magano dot iso tinggin dot bot no korikot no dot 600 turu no hopod panguhupan dat ipagilitan nga dako. Jadi pati lambusa to kono sa kadung maya dot kay sisan datiti. To kono andado naman tado pihak-pihak da suway. Milo na po paindalanan to kay palayanan, paindalanan na po dati. Hinako po kapiruba to ko dot yang pasti kesuaban da suwab.